iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda umwana wa Idamange Iryamugwiza Yvonne yagarutse mu rugo muri iki gitondo cy'uwa kane, kuva ejo nimugoroba bari bamubuze. Ndamaje ntese wari uri kuri stade, nta kintu nsubiza, ari kuzunguza umutwe nyine akamera nk'ashaka kunyereka ko ari nkabyo. By'ukuri njye ndabona ameze nk'ufite agahinda kenshi cyane, kuko ndamubazaho kugira ngo agire ikintu ansubiza, ahubwo agaturika akarira. Idamange Iryamugwiza Yvonne muramwumva mu kanya. Ishuri Collège Adventiste de Gatsibo riri mu karere ka Gatsibo mu Rwanda ryafunzwe kubera ko abanyeshuri bigaragambije. Kubera iyo myitwarire idakwiye itari isanzwe mu gihugu cyacu, tubona ari ngombwa yuko bifungwa kugira ngo abana boherezwe mu ngo zabo, ababyeyi bongere babakire. Richard Gasana utegeka akarere ka Gatsibo. Inkuru irambuye turayibaza Eric Bagiruwubusa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rwa Donald Trump muri Sena rwinjiye mu mizi yarwo kuri uyu wa gatatu. Abadepite b'abashinjacyaha nibo batangiye kwerekana ibimenyetso byabo ku cyaha cyo gushishikariza abayoboke be kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi. Ayo makuru kimwe n'andi makuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Urakoze Venuste. Leta z'Ubumwe za Amerika yarafatiye ibihano abategetsi ba gisirikare bakoze kudeta muri Myanmar. Perezida Joe Biden yatangaje ejo ku munsi wa gatatu ko igisirikare kibwirizwa gusubiza ubutegetsi cigaruriye no kubahiriza ibyo abanyagihugu batoye mu matora yo ku itariki y'umunani y'ukwezi kwa11. Perezida Biden yatangaje ko leta ya Amerika iriko irafata intambuko zo kubuza abo bajenerale kuronka imfashanyo y'imiliyaridi z'amadolari Amerika isanzwe ifashisha ico gihugu. Biden kandi yarasinye itegeko rya perezida rihana abo bategetsi ba gisirikare bafashe iya mbere muri iyi kudeta. Amatungo yabo bafitiye muri Amerika nta bubasha bakiyafiseko. Perezida Biden yavuze ko Amerika yiteguye gufata ibindi bihano birenze ivyo mu gihe ibintu vyoyangara. Perezida wa Irani avuga ko igihugu ciwe kizosubira kubahiriza amasezerano ya nucleaire yasinywe mu 2015 igihe ibihugu byose byayateko umukono bizokora nk'uko. Yavuze ko igihe Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu byayasinye bizokubahiriza ibyo vyemeje byose biri muri ayo masezerano, Irani nayo izobikora uko nk'uko yabikoze no muri kahise. Perezida Rouhani kandi yashimikiye ko igihugu ciwe kiri mu nzira yo kunesha intambara y'ubutunzi avuga ko yatewe n'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump. Libya yararokoye abimukira barenga 1,500 ku nkengera z'amazi mu burengero bw'ico gihugu mu ndwi iheze. Umutegetsi mu ishirahamwe ry'abagira neza ERC Abdel Al Idrisi yavuze ko abasirikare ba Libya bacungera imbibe z'amazi batabaye abantu kuva mu ndwi iheze gushika ejo kuwa gatatu. Igisirikare ca Libya cavuze ko ejo kuwa gatatu honyene catabaye abanyafrika 240 bari mu bwato bubiri ku nkengera z'ikivuko co mu gisagara ca Al-Qums. Umugwi w'abahinga ba OMS mu byo gucandaga basavye ko incanco za COVID-19 zikorwa n'isosiyete AstraZeneca zikoreshwa ku bantu b'imyaka yose hamwe no mu bice igisanira c'uwo mugera kimaze kwibonekeza. N'inyuma yo kwihweza neza urwo rucanco vyabaye muri iyi ndwi. Inyuma yaho kandi Afrika y'Epfo ihagarikiye kurukoresha ku munsi w'Imana. Icigwa cakozwe na kaminuza yo muri ico gihugu cerekanye ko urwo rucanco rudakinga ico gisanira ca COVID-19 catanzwe kugaragara muri ico gihugu. Uwo mugwi w'abahinga wakoze iryo suzuma ubisabwe n'umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus
kandi ryakozwe no ku nyungu z'abakozi bo mu gisata c'ubuvuzi ku isi bariko baratanga urwo rucanco. arakoze hano yije bigira imana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radiyo inshuti ya bose. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19:22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA akadomo.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7:15 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiye mu ntangiriro z'aya makuru. mu Rwanda umwana wa Idamange Yiryamugwiza Yvonne yagarutse mu rugo muri iki gitondo cy'uwa kane. Uwo mwana w'umuhungu w'imyaka 16 yasohotse mu rugo ejo ku mugoroba mu masaha 11. Umubyeyi we abonye amaze amasaha adatashye aramutabariza. Idamange yabwiye ijwi ry'Amerika ko umwana yamuhamagaye amubwira ko araye kuri stade kubera ko atubahirije amabwiriza y'umukwabu. Nahamagaye Madame Idamange Yiryamugwiza Yvonne mu gitondo mubaza niba umwana yageze mu rugo, dore uko yanshubije. Kugira mu gitondo namuhamagaraga nje ntabashe kumvugisha, hashize umwanya waranyihamagarira ndamubaza nturi hehe, ntihambwira ariko arambwira ngo agiye kuza. Ndamubwira nti nkoherereze taxi voiture ntibashe kukugeza mu rugo, ntiyasubiza. Numva ko ashobora kuba afite ikibazo ntazi njyewe adashaka guhita ambwira. Noneho mpita mugana wowe yaranje ushaka ukuntu uva ahantu uri, icyo uteka cyose icyo ubasha kubona cyiza kigera mu rugo, icyo uteka cyose ndahita nishyura nta kibazo, nta mafaranga yose baguca babwire ko nta kibazo, uransanga ku gipangu mpite nishyura. Araceceka rero nta kintu yambwiye nabwo, gusa nagiye kubona mbona nyine araje nsohokana amafaranga nishyura umuzanye, kugeza n'iyo munota ntabwo ari gushaka kumvugisha. Ndamubaza nkabona ameze nk'ufite ikintu cy'ubwoba, nta cyo ndabasha kuvugana nawe ngo menye uko byamugendekeye. Umwana ntiyakubwiye aho aturutse? Kuko nimugoroba yambwiye ngo kuri stade. Ndamubajije ntese wari uri kuri stade? Nta kintu nsubiza, ari kuzunguza umutwe nyine akamera nk'aho ashaka kunyereka ko ari nkabyo. By'ukuri njye ndabona ameze nk'ufite agahinda kenshi cyane, kuko ndamubazaho kugira ngo agire ikintu asubiza ahubwo agaturika akarira. Mbona rero ko ashobora kuba afite ikibazo, ndavuga reka mbanze mureke aruhuke, noneho namara kuruhuka mubaze neza. Ariko nuko namubonye, namara kuruhuka ndakomeza mwegere ngerageze kumubaza ndebe ko abasha kugira icyo ambwira, agize icyo ambwira nababwira. None mu kamenyero ke yari umwana usanzwe asohoka akajya hanze mu bihe bidakwiye atakubwiye? Oya, ntabwo yatinyuka kugenda atansabye uruhushya na rimwe, kandi nta nubwo mu buzima bwe ararara hanze n'umunsi n'umwe ngo abe yarara ahantu mu rugo tutazi, ntibishoboka. Nta nubwo abana banjye bakunda kurara ahandi hantu, cyane cyane ko yari azi ko turi no muri situation itoroshye. Ntabwo nzi uburyo mu by'ukuri giyemo, ntabwo nzi uko bimeze. Kugeza n'umunota nta kintu ndamenya, wenda naza kuruhuka arabasha kugira icyo antangariza, nta kintu ndabasha kumenya ubu ngubu. None uko wabonye asa n'umuntu waraye kuri stade? Hari ikintu wabonye kimurangwaho ku mubiri cyakwereka ko asa n'uwahungabanye? Nta kintu nabonye mu by'ukuri, arasa neza nk'uko bisanzwe, nta kintu ndi kubasha kumenya neza. Ndabona ibyo kuvuga ko ari muri stade sindi kubyemera neza, kuko yakagombye kuba niba ari muri stade nta kibazo kindi yagize, yakagombye kuba ambwira uko byamugendekeye, cyane cyane ko namubajije neza, ntigeze muhutaza ngo mwereke ko mfite ubwoba bwinshi cyane bikabije. Ntabwo mbizi neza, wenda namara kuruhuka ndamubaza, kuko nta n'umuntu n'umwe ari kuvugisha mu rugo. Urabona hafitemo akantu k'ubwoba bwinshi ntazi. Umaze kubona ko umwana adatashye utangiye kubunza imitima, hari abantu ba hafi bo mu muryango se bakwegereye waba witabaje kugira ngo bagufashe kumenya irengero rye?
nabanje kwihangana ngo mbanze ndebe gatoya ndeke kubanza guhita nkura abantu umutima, ariko bigeze aho mbonye ko bwije cyane umwana atakije, nanamuhamagara ntibikunde, nahise ntabashe kunyitaba, nahise njya kuri channel yanjye mpita mbivugiraho kugira ngo, kuko nibwo buryo nabonaga bwo kumenyesha abantu benshi icyarimwe. Nabonaga ntari bubashe guhamagara umuntu umwe, cyane cyane ko ntari kubasha no kubona nimero ako kanya, numvaga ntabishobora pe. Nahise rero njya kuri channel mbivugiraho kugira ngo byibuza buri muntu wese ubyumva abashe kubwira n'undi, ababishoboye bose babashe kumfasha mu buryo umwana yaboneka. Murakoze cyane. Abana mu rugo, mukuru we n'abarumuna be bose bamwakiriye bati babonye ageze mu rugo mu gitondo? Bose kuko bari bararanye ubwoba, nta wari waryamye. Mu by'ukuri bamubonye bose bishimye cyane, twese mu rugo twumvishe ko tunezerewe, byibuza tubona ko agarutse, kuko twese twari twahungabanye n'abakozi ubwabo bari bagize ubwoba, ariko agarutse twishimye mu by'ukuri. Kandi mbashije no kwishimira n'abantu bari bo bose bagerageje kumfata mu mugongo bakamfasha muri iki gikorwa, abari bahangayitse bose bambaza uko bimeze. Ndabashimiye mu by'ukuri kandi mbashimiye byimazeyo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Murakoze cyane. Madame Idamange Iryamugwiza Yvonne, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika, kandi ukomere. Murakoze cyane Bwana Venuste. Washington, Ijwi ry'Amerika. Abayobozi b'akarere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda baratangaza ko bafunze by'agateganyo ikigo cy'ishuri ryisumbuye rya Collège Adventiste de Gakoni kubera ko abanyeshuri bakoze imyigaragambyo itemewe. Abanyeshuri 16 batawe muri yombi i Kigali. Eric Bagirubusa. Mu kiganiro n'ibitangazamakuru by'igihugu ku ngingo y'ifungwa ry'ishuri Collège Adventiste de Gakoni riherereye mu karere ka Gatsibo, Bwana Richard Gasana utegeka ku karere yemeje ko nyirabayazana ari imyigaragambyo y'abanyeshuri bigaga muri icyo kigo. Yemeje ko intandara ari Joseph Rukundo, umwe mu banyeshuri wari umaze igihe yitwara nabi, igihe cyo kumwirukana burundu bagenzi we batambamira iyirukanwa rye. Meya Gasana avuga ko abo banyeshuri mu cyumweru gishize bahisemo gutera amabuye y'imodoka y'abapolisi yari yaje gukemura ibyo bibazo, bayimena ibirahure, barangije birara mu birahure by'inzu z'uburyamo bwabo bararagamo baramenagura. Meya Gasana avuga ko byabaye ngombwa ko bagirwa inama na Minisiteri y'Uburezi baba bafunze Collège Adventiste de Gakoni, naho abafatwa nka ba nyirabayazana 16 bahita batabwa muri yombi. Tugiriwemo inama na Minisiteri y'Uburezi ndetse n'izindi nzego zisumbuye kubera iyo myitwarire idakwiye itari isanzwe mu gihugu cyacu. Tubona ari ngombwa yuko zifungwa kugira ngo abana boherezwe mu ngo zabo, ababyeyi bongere babakire. Ubu rero byarangiye, abana bose batashye, ariko hari ababigizemo uruhare rukomeye muri iyo myiteguro bagera kuri 16 nawe arimo, ubu bari mu maboko ya RIB barimo gukurikirana. Mu by'ukuri igiye kureba uburyo imyigaragambyo yakozwe, abanyeshuri bose bayigizemo uruhare. Mu iperereza Ijwi ry'Amerika yakoze yabwiwe ko iki kigo cy'amashuri cyafunzwe kigagamo abanyeshuri biganjemo impunzi z'Abanyekongo. Abahaye amakuru Ijwi ry'Amerika bemeza ko abo banyeshuri bazwiho gushyira hamwe ku buryo bigoye kubameneramo igihe babona hari mugenzi wabo urengana. Mu buryo bugoranye twabashije kuvugana n'umwe mu bigaga muri iki kigo cyafunzwe, akomoka mu nkambi ya Gihembe mu majyaruguru y'u Rwanda icumbikiye impunzi z'Abanyekongo. Yemeza ko ubusanzwe iyi myigaragambyo bayikoze kuko babonaga mugenzi wabo yirukanywe ku maherere. Yavuze ko yari amaze iminsi akora amakosa, yemeza ko atamuviramo kwirukanwa burundu. Ku ngingo y'ubusinzi buvugwa kuri mugenzi wabo, avuga ko ayo makuru bayakesha ubuyobozi bwabo kuko bo ntabwo bari bamuziho. Yavuze ko hari hashize igihe abanyeshuri badashaka ubuyobozi bw'ishuri kuko ngo bubatoteza bubita impunzi n'andi magambo abakomeretsa. Ndetse abayobozi bacu badufataga nabi mu buryo bugaragara, baducyurira nyine ngo turi abana b'impunzi, nyine ibintu nk'ibyo batubwira amagambo adukomeretsa. Umuntu akubwira amagambo agukomeretsa 1, 2, 3 ntabwo wakwishima. None umuntu akwisa impunzi kuri wowe biragukomeretsa? Biterwa n'uburyo abikwisemo. Byagendaga bite? Wavugaga nk'ikintu ukumva aravuze ngo dore ngo ni ya mpunzi itambutse, wakora agakosa nyine katanakomeye ngo ni ya mpunzi. Uyu munyeshuri ariko akavuga ko ibyo bakoze babyicuza kuko basanga byarafashe urundi rwego bitari bikwiye. Nyine n'abanyeshuri natwe twakoze ikosa gukora biriya bintu, tukamena nyine amadirishya, tugakora biriya byanyu, ntabwo byari bikwiye. Nyine twasabye n'imbabazi,
ariko nyine natwe bagakwiye kutwumva kuko natwe ntabwo uko twari tubaye hari byiza nyine bakadukemurira ikibazo. None nimusubira ku ishuri bwo mugasangayo ubwo buyobozi bizagenda bite? Ibi nyine none si ubwo nakubwira ngo iki nyine kubera ikibazo cyacu twari gitanze mu buyobozi nabo ni ababyeyi bazakidukemurira, ntabwo twatekereza ko twakongera kubasangayo. Mu yandi magambo bahinduye ubuyobozi mwagenda mukiga mutekanye nta kibazo cyane. Umwe mu barimu bigisha kuri College Adventiste de Gakoni wavuganye n'ijwi rya Amerika ariko agasaba kumurindira umutekano, yemeza ko ibyo uyu munyeshuri ufatwa nk'uwabaye imbarutso y'imyigaragambyo bitari ikibazo nyamukuru. Yemeza ko mu bihe bitandukanye bakunze kumva abanyeshuri binubira ubuyobozi bw'ishuri ko bubatoteza. Uyu murezi avuga ko kugeza n'ubu hari abarimu bagenzi be batanazi Joseph Rukundo nk'urugero rw'umunyeshuri wari ikigomeke mu kigo. Kubwe asanga umuzi w'ikibazo ari ubwumvikane buke hagati y'abanyeshuri n'ababayobora kuko habuze uruhande rwacisha make. Kubera yuko bivuze ngo amezi 3 tumaze hariya nta kesho natwe tuzi kuva none nta mwarimu yakubise nta mugenzi we yakubise nibyo ngo bafashe igitambo, ahubwo ni twa tuntu nyine kereza asinyishije 5 sihereje shinge muri pepu ugasanga aho utuntu tw'udukomfiti urabona ko baba basohotse mu nkambi bafite ukuntu bitara ba pere na ba mere. Yego. N'ubundi no mu kigo izo nzego zabo ziba zigihari, rero ugasanga niba basinyishije nk'umwana atabishaka uwitwa mere we kumuburanira kere we nawe akabaraje bagiye kumuburanira gutyo ntaza n'utuntu n'ubuyobozi bwa flexible bumenye ko ari abana ntibuhangane nyine. Uyu murezi kandi akomeza avuga ko ibyabaye byahumiye ku mirari kuko n'ubusanzwe ngo iyo akarere ka Gatsibo katinjira mu kibazo abanyeshuri ubwabo bashobora gusohoka bakivana mu kigo nk'ikimenyetso cyo kwanga ubuyobozi. Yatubwiye ko akarere ka Gatsibo kari gusaba abarimu gukomeza gutegura amasomo, kabizeza ko mu gihe cya vuba ibibazo biraba byavuye mu nzira bagasubira mu kazi, kanabizeza ko nta ngaruka bizabagiraho ku kijyanye n'imishahara yabo. Inshuro zose ijwi rya Amerika yashatse abategetsi ba Minisiteri y'Uburezi kuri iki kibazo ntibyadukundiye, yaba Madame Valentine Uwamariya utegeka iyi minisiteri yewe na Bwana Gaspard Twagirayezu ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye. Nta n'umwe witabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwoherereje. Twifuzaga kumenya igihe ntarengwa iki kibazo kizaba cyaviye mu nzira. Amakuru y'isoko ry'ijwi rya Amerika avuga ko mu banyeshuri babarirwa muri 400 bigaga kuri College Adventiste de Gakoni abasaga 300 ari impunzi z'abanyekongo, barimo 125 bo mu nkambi ya Gihembe iri Ibyumba n'176 bo mu nkambi ya Nyabiheke Gatsibo. Ayo makuru agakomeza avuga ko abigaragambije bigaga mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ari nayo ntandaro yo gufunga ikigo cyose. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Umurundi Jean-Claude Bizimana yatorewe kuba umwe mu bakomiseri 11 bagize komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ishinzwe kurwanya ruswa. Avuga ko hari byinshi azungukira muri iyo mirimo mishya bizafasha igihugu cye cy'u Burundi mu ntambara kirimo yo guhangana na ruswa. Inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Desire Hatungimana. Jean-Claude Bizimana, umuyobozi ajejwe amategeko mu gipolisi kidasanzwe kijejwe kurwanya ibiturire mu Burundi, yaratowe muri ndwi irangiye mu nama y'abashikiranganje b'imigenderanire mu bwa Afrika mu bakomiseri 11 bajeje kurwanya igiturire muri Afrika. Uwo munyamategeko amaze imyaka 14 muri ako kazi, amenyesha ko kurwanya igiturire mu Burundi vyagiye biratera intambwe iboneka, ubu akabashima aho Burundi bugeze. Abantu barabonye amabi y'igiturire, cyo ni cyambere. Hanyuma icya kabiri twagiye turabona nuko hagiye gukorana kw'inzego. Kare twarinubana tugitangura, mugabo muri ibi bihe turabona ko inzego zijya hamwe zikaraba zigashira uburyo zikanavugana n'ukuntu zogwanya igiturire. Umva icyo ni ikintu gikomeye cyane. Hama icya gatatu nuko abene igihugu bamaze gutahura ingaruka mbi y'igiturire, bonyene baza ngaha mu biri by'iwacu bagaheza bagashengeza abagira ibiturire, n'abantu batwara inzego zimwe zimwe baza bagashengeza abagira igiturire, kandi nabo batwara rimwe rimwe bakaza bakashengeza. Urumva ko ari ikintu gikomeye twovuga kiko kiratera imbere mu Burundi ku bijyanye n'irwanya igiturire. Mwishirahamwe rijeje kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Oricom siko babibona. Gabriel Rufyira rirongoye amenyesha ko ico gipolisi kidasanzwe ataco camariye Burundi n'abarundi. Ikintu izo nzego zagitswa kuba zakoze mu kurwanya igiturire nuko abantu bose bakorera leta canke bayikoreye bavuye mu mabanga bagomba kwerekana amatungo yabo, hanyuma kandi
utavyerekanye akabibazwa. Ivyo bintu bijejwe iki gipolisi co kurwanya igiturire nta na kimwe mu myaka 14 iheze cigeze gikorwa mw'ivyo. Izi nzego igipolisi co kurwanya igiturire n'izindi nzego zo kurwanya igiturire zashizweho muri ubwo buryo zagomba kuba zakoze. Nuko ibi vyaha vyo gutunga bitagaragara iyo umuntu yakuye ubutunzi bwiwe vyagomba guhanwa. Icaha co kunyegeza amafaranga, icaha co gukoresha n'abamatungo ya leta, ivyo vyaha bitatu nta na kimwe kirigera gihanwa mwa kino gihugu cacu Burundi. Gabriel Rufyiri rero yorema kuko Jean Claude Bizimana amenyesha ko itorwa ryiwe rizotuma hari bihinduka bigatuma ivyo batari bwashike ko bija mu ngiro. Ubwa mbere kubura ndi umurundi mu bantu 11 bagiye kurwanya igiturire muri Afrika bafise ijambo mu vyeki giturire muri Afrika, bumva ko ari ijambo rikomeye ku gihugu cacu. Icya kabiri kandi nuko jewe kubona nakoze muri izo nzego ndazi ivy'igiturire, ndazi ivy'ubundi bukeneye, nzoheza ngerageze mfashe Uburundi muri byinshi butarashikako. Aho no guha nk'akarorero nk'ibijanye kugarura amatungo yibwe, icyo bita recouvement des avoirs, ni ikintu gihanze ibihugu cyane. Nibaza ko icyo kintu mu maprograma tuzoshimikirako kirimo. Hari ikintu kiraje ishinga Uburundi, abantu batavuga amatungo yabo, amatungo y'ikinywabi agaruke muri leta afashe abanyagihugu. Ikindi cya gatatu, inzego zacu zikenewe kwigishwa kugira vyose babishikeko. Jean Claude Bizimana arerekana ibitegerezwa guhinduka muri ico gipolisi kijejwe kurwanya ibiturire. Nk'aho iwacu dufise amakomisariya 9, ikomisariya yose usanga arimo umuntu abantu babiri, ubona ashobora kurwanya ibiturire ngo bishoboke. Uburyo bafise sikirenga. Nibaza ahubwo ko kugira igiturire kigwanye mu kwegereza izo nzego abanyagihugu, bwa mbere mu kugwiza abakozi muri izo nzego, mu kugwiza uburyo bashira muri izo nzego, hanyuma nabo nyene bakora muri izo nzego bakaronka ubuhinga bukwiye. Ni igiturire ni kuno bari ni processus dutegerezwa gukomeza inzego tugashira mu buryo mu nzego, hanyuma kugira umwasi mu buryo w'igiturire ntaronka hamenera. Izo nzego zishobora gukora zidegemvya zifise uburyo kandi zishobora gushikira abanyagihugu bitagoranye. Icegeranyo ca Transparency International ishirahamwe mpuzamakungu yerekana uko igiturire cifashe mu bihugu 180 vyo kw'isi. Mu cegeranyo caryo co kugenekezo rya 29 z'ukwezi kwa mbere uno mwaka turimwo cerekana ko Burundi buri mu kibanza c'165 mu gihe ico gipolisi kidasanzwe cashingwa. Icegeranyo c'iryo shirahamwe casohotse itariki 25 ukwezi kwa mbere umwaka 2017 cerekana ko Uburundi bwari mu kibanza c'159. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta zunze ubumwe za Amerika urubanza rwa Donald Trump muri Sena rwinjiye mu mizi yarwo kuri uyu wa gatatu. Abadepite b'abashinjacyaha nibo batangiye kwerekana ibimenyetso byabo ku cyaha cyo gushishikariza abayoboke be kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi. Aloyize Bigirimana. Ababuranya wahoze ari perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump mu rubanza ruriko rurabera muri Sena ejo ku munsi wa gatatu baratanguye kwerekana ivyemeza bimurega batororokanije. Bavuga ko Trump atari umwera ku migumuko yabaye ku nyubakwa y'abashingamateka Capitol mu kwezi guheze, n'igihe abashingamateka n'abasenateri bariko baremeza intsinzi ya Joe Biden mu matora yabaye mu kwezi kw'icumi. Umushingamateka Jamie Raskin arongoye umugwi w'abashingamateka b'abademokrate bashikirije ibirego hamwe n'abandi bagenzi we bavuze ko Trump yagomoye ingabo ziwe ziraja gutera iyo nyubakwa.
Raskin yavuze ko Trump ari we yakije akariro bituma hanasiga ubuzima abantu 5 barimwo n'umupolisi. Abo bashinga amateka bamurega barerekanye ubutumwa bwa Twitter hamwe n'amasanamu ya video yerekana ibyabaye muri iyo nyubakwa ya Capitol, amasanamu y'aho Trump avuga ko amatora yibwe kandi ahamagarira abamuyoboka kuja i Washington ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere. Ico gihe abashinga amateka bategekanya kwemeza intsinzi ya Biden. Kubona abademokrate badafise amahirwe yo gukwiza amajwi 67 y'abasenateri asabwa kugira Trump yegeke ko icyaha bisa nuko azokwezwa ubugira kandi. Ariko uko biri kose Trump niwe mu perezida wa mbere muri Amerika aburanishijwe inshuro 2 mu mateka ya Amerika. Arakoze Aloyize Bigirimana. Mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana. Muri Afurika y'Epfo, Nelson Mandela, umuyobozi w'ishyaka ANC ryaharaniye kurandura politiki y'ivangura abirabura y'abagashakabuhake, yasohotse muri gereza nyuma y'imyaka 27 ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1990. Frederic de Klerk akimara kuba perezida wa Afurika y'Epfo mu mwaka w'1989 yahise atangaza umugambi wo gusezera kuri politiki y'ivangura abirabura y'abagashakabuhake mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Yemeye ko ishyaka ANC rikorera ku mugaragaro, avuga ko ntawe uzongera kwicwa nyonzwe, maze mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1990 ategeka ko Nelson Mandela afungurwa. Mu mwaka w'1993 Mandela na de Klerk basangiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel nyuma y'umwaka umwe. Mu mwaka w'1994 ANC yatsinze amatora, Mandela aba perezida wa mbere utowe. Nelson Mandela yinjiye muri ANC mu mwaka w'1944 agira uruhare mu gushyiraho umutwe wa gisirikare wo guhangana na leta y'agashakabuhake mu mwaka w'1960 nyuma y'ubwicanyi bw'ahitwa Chaperville bwibasiye abirabura bigaragambyaga. Mu mwaka w'1964 Mandela n'abandi bayobozi ba ANC bahamwe n'icyaha cy'ubugambanyi bakatirwa gufungwa burundu. Ku myaka 27 yafunzwe, yamaze imyaka 18 muri gereza yo ku kirwa cya Robben Island, aba mu kumba k'imfungane katagira amazi, akora imirimo y'uburetwa, yandika kandi akakira ibaruwa imwe mu mezi 6 kandi asurwa rimwe mu mwaka mu gihe cy'iminota 30. Mandela yasezeye kuri politiki mu mwaka w'1999 ariko yakomeje kuba umwambari w'amahoro n'ubutabera kugera atabarutse mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2013. Yari afite imyaka 95, ubu aba yujuje 103. Washington, ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje iwanyu mu ntara. Mbibutse ingingo nkuru y'aya makuru. Umwana wa Idamange Iryamugwiza Yvonne wari waraye atagarutse mu rugo aho yari yavuye ku mugoroba, yatashye kandi ameze neza. Ikiganiro kirambuye mushobora kucyumva ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu radio yacu voa.com. Uyu munsi ni Fatu Alimasi Kalala wamfashije kubagezaho iwanyu mu ntara, hamwe nawe mbifurije umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye